Alguno que se... Pues es que yo no sé. Siete, dos, tres, uno. Zazpi, hiru. Beste hainbat eta hainbat gazteren kasuan lez, oraingoan ere, disidentzia politiko eta sozialaren aurkako epaiketa delako. Bost gazte hauen jarrera desobediente batekin aurrera egingo diote epaiketari eta ari dira. 2007an Auzitegi Gorenak Jarraia Ikasegi talde terrorista izendatzeko arriskuaren aurrean 18an kateratuz berau mozteari ekin zioten. Jakin bazekitelako horrelako sententzia batek ondorio latzak ekarriko zituela Euskal Herriko egoera politiko zein sozialean. Aurren salatutako ondorioan gainditu ditu sententzia horrek. 2007tik aurrera Euskal Gazteriaren aurkako operazio polizialek 300 gazte baino gehiagoren atxiloketa, tortura eta abar ekarri dutelarik. Herri honek, konponbidearen aldeko autu sendoa egin duen honetan, estatuak eta PNVek immobilismo jarrerari esten dio. Jazarpenaren bitartez, herri honen determinazioa zapuztu gogoz. Horren adibide dira saioaren kasua, baina baita datozen hileetan zein aurretik garatutako atxiloketa eta epaiketak ere. Hala nola, Bilboko grebalarien aurkako epaiketa, Luis eta Zaporen atxiloketa, Madrilen burutzen ari den 80 militanteren aurkako epaiketak, pasaden urtarrilean atxilotutako 4 bilbotarren auzia eta Iruñean Ikurriñaren auziaren baitan emandako atxiloketak. Guzti horientziat ere, gure babesik irmoena. Errepresioaren edozein oldarriren aurrean, konpromesuz eta borrokaz, konponbidearen zubian aurrerantz egiteko autua egiten dugu. Jakitun garelako, harri bakoitzak askatasunetik hurbilago jartzen gaituela. Desobedientzia zibilaren aldeko autuarekin bat egiten dugu. Euskal Herritarrok libre izan asmo dugulako, eta Ainara, Naroa, Aritz, Saioa eta Zier ere gurekin libre nahi eta behar ditugulako. Elkartasunetik konpromesura igarotzeko deia luzatu nahi dugu. Epaiketekin eta atxiloketekin amaitzeko guztion bultzada beharrezkoa delako. Hoy tenían juicio en Donosti estos 5 jóvenes. Bueno, como hemos comentado, por una equincha desobediente que se hizo en el año 2007 para denunciar la sentencia que iba a salir contra las organizaciones Jarraia y Kaisegi. De esos 5 jóvenes, 3 no se han presentado y los otros 2, pues bueno, aún presentándose al juicio, pretendían hacerle frente con la desobediencia también, pues dándose la vuelta delante del juez, no declarando y demás. La cuestión es que cuando han entrado al juicio, tanto el fiscal como el juez han dicho que si no estaban los 5 jóvenes no iban a seguir adelante con el juicio, y además el juez ha intentado que esos 3 jóvenes que no se presentaran, pues bueno, que se presentasen, ¿no? Sin hacer caso a la denuncia que estaban haciendo, y bueno, además amenazándoles, ¿no? Que si no se presentaban en los próximos días van a pasar bastante tiempo en la cárcel. Entonces, bueno, para que lo sepamos todos y estemos atentos, porque bueno, han tomado la decisión de seguir adelante con su jarrera desobediente. Entonces, pues estemos todos atentos y atentas, y bueno, que habrá movilizaciones y demás en los próximos días, ¿vale? Besterik ez.